Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pa, bengi ning Diyos po, kaya kayo nga ninipuy, Kuya Marvin at makayantabi, kayo pamburi po, king DWBL 91.9 Bright FM, yung radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Season 2, Episode 15 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol karemiyaya liwang pigaga pat kayo sandaring kapatagtamong like ko o rin ako santamong ka-like ko. Ayan, medyo makayaliwa po ngayon Ako po yung host, ako at yung King Zoom. Yan. At syempre, bayo po magpakilaling ka na akong co-host ngayon ng Bengi. Dinan kaya pa mo pong Maya pa oras, yung ka na akong parish priest, si Among Ray. Kaya beda po rin kayang Execom. At syempre, dinantala mo naman pong Maya pa oras, rin Alacanyans na ning ka na akong paboritong ninong. Yan, Ninong Banjo. Confer, mamaya ka pa ang puge. Maya pa gat panapon po karen kaya katamong makirandam ang pong manalbig ang kaya katamong programa Like Ko, Love Ka. Kakaiba po yung ngayon kaya katamong setup niya po yung kaya katamong host at siya kaya Zoom ating co-host yung at siya kaya studio. First time ko po yatang mag-studio ngayon. Alayo pa yung kanakong host na. Anyway po, kakaiba po talaga pero yung kaya katamong pong topic ngayon gat panapon sigurado pong very interesting ya. Kaya katamo lalo na ka rin deboto na ning kaya katamang malayindu yung Birhen Maria. So, mag-stay kayo mo po ken. Bayan nyo kami kening metong oras sa kwentuhan king kaya katamang programang Like Ko, Love Ka. Yan. By the way, uling ginrit men kaya kang pari, kailangan nag-greet ka naman yung pari ko eh. Father Ding David, no? Good afternoon namong at karang egan-aganang kaparokya ko king Lord's Ascension Paris, lalo na rin yung kasulukuyang magnantabe king Krusada. Ay at yung king kaya kaming parokya. Yeah. Wapin. Makatulapin bala kumikit ta na, oning king kasangkanan na ayaw kumila ko bale. Sabi ko, compare ka ng bala king kakatang bisita ken. O yarin tanga tune ka ken pa papakilala mo na pa kaya kang kaya beken bala kanta makapamiyang puge. Pati na king kayang parish priest. Atin tamo pong kaya beken den bala mo alter ego dari ang parish priest niya kasi kailan liturgy din yan. So pagpakilala ya po in kaya katamang mumunang bisita nga sa ng studio mo naman. Yes. Maya pabengi po, ako po yung Jason Galura. Manibatan king parokya ng San Guillermo, king Balen ng Villa de Bacolor. Mamuntukan po, coordinator na po ng Ministry on Liturgy king parokya mi. Maya pabengi po, gatpanapon pa mo po. Maya pagatpanapon po kang among Ariel, Limhoko po. Hello among. Yan. At syempre, yung kayabi ako mo naman king Zoom, syempre, magpakilala yan naman. Banmamaya naman po ka rin kayang kakaluguran. Maya pagpanapon po yak po Brother Jeff from Holy Rosary Parish in King Angeles City. Mambiyak pong pugi mo naman kaya kaming parish priest na yung magmisa po at ang bagya. 6 o'clock kaya kaming last day of the novena for the Virgen Lanawan. Wapin. Absent Jeff pala yung last day ni novena kanyan. Sabi ko mag-novena ko pong kawani po. Tagal na ako king misa. Pero syempre, naman din paborin yung kaya katamong programa niya. Sabi na, okay mo, agyo ko na yun. Para makapag-share kami po. Yes. Thank you for coming. Thank you. Wow. Kung agad ko lang mo ng kaya katang kakaluguran na akalay ko na makiramdam na para po ka rin bisang makiabe yung kaya katamo namang kwentuhan. At sabi natin compare, very interesting niya po yung bengi ngayon. Siguro po magtaka kayo bakit
tao bakulod ang pong tao Angeles ren kun yung birata mo na makyabe kayo po ka rin kaya katamong kwentuhan nung ating kayo pong buring greet o kaya naman buring ikutang ka rin kaya katamong guest ngening bengi mag-text kayo po ka rin kaya katamong text line numbers para po ka rin Globe subscriber 0915-954-1303 King Sun subscribers naman po 0918-351-8282 at kareng Sun Cellular subscriber 0942-357-4268. At malyari kayo naman po manalbe king Facebook live stream tamong yaning benging kaurasan King Archdiocese and Council Archdiocese of San Fernando Pampanga radio station 91.9 Bright FM o king www.facebook.com/official.asf radios. Confirm na nula paremi aliwang platform na pwede dampuntalan. At tamo mo naman Twitter account at siyempre at keng Instagram. No? Yung katamo pong Twitter username is @radio_ASF at yung namang Instagram ASF Radios. Yan, pakingbanggit yun na larin po rin parokya yung kabibilangan. Kalupad na pinggawamin din Ban kanita din ang tala pumaya pa oras din kaya kayong kaparokya and at the same time din ang taya pumaya pa oras din kaya kayong parish priest. Yan. At confirm na bayo tayo ibuklat yung kaya katang kwentuhan ngayon bengin umpisan tayo pa mo keng pangadi at katan kay confirm na panimuna nakatamo keng kaya katamo pamuklat at panalangin. Okay. Mga dita mo po at ibilita mo yung sarili tamo keng presensya ng nga pong Ginoo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, maipahayag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, resource persons, ang co-host, ang technical persons na sangkot ngayong oras na ito upang maipahayag at maipalaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, dakala salamat, comfort na kaya betala pa rin po rin kakatamong guest, si Brother Jeff at si Brother Jason. At syempre po nabayo tayo po formal na ibuklatin kaya katamong topic ngayon bengi. Comfort, balikan tayo mo itang mga labasan na episode. Itang may labasan na episode, di nga tatandanan ko. Medyo malambat na yan. Maka-replay mo kasi ACL seminar retreat kanita na comfort. Wow. Medyo tuki-tuki la rin na yata mo may kapag live kasi mumuna itang novena para keng coronation. At so yung medyo malambat dito ang kaya katamong live yung topic tamang pa kanita tungkol keng health ating guest at co-host may Dr. Det kanita kung ating tamong guest iba't keng PMA. Niya kasanti itang maging discussion kanita uling apakyak na ako pa kaya katamong guest kitang although may uling very very touching itang gawa na actually tatang na yung ating masating maging inampang contribution keng society tamo ni uling. Nga tatandanan ko ng bayo yakan ng matay tatang na sinabi na kotang mete ko then kana akong mata ibiyayo la karetang ketang mamalimos sabi na uling yung kakatangges kanita hope tayo. Ayan kanyang mata niya medyo touching it and at the same time nakasanting itang maging discussion kanita. Very very timely hanapin. Okay, so ika-confer ating ka nga tatandanan kanita. Actually manalbeo kanita yung medyo may pakaili ko kanita niya sabihan dang kailangan makamas pa mo rin pero ikit ko kaya ka makamas
Wapin. Ako balo nung isulod kaya ba yung mask ko, kita mo oras pa ita. Sabi ko, paboren ko na mo. Anyway, siguro uling minsan niya na kayong Kilob Studio na masakit kasing mag-host na makamas na singap-singap ka. I think at tanda ng talaret ang mga labasan tang experience po at Chuta Studio. Singap-singap karugo. Wapin. Kaya pong manalbi ang pong makiramdam, magmask tamo pamurin po pa cheto ta. Yes. At tamo ka rin lugar at dakala tao. At Yes. iwasan tamo po ing masyado sikit-sikit pamurin uling katutuan at siya pa yung pandemic. Yes. At masad nila pong pag nakakakatamo reta, nanungno ka rin. Hanggang pang maning COVID na minsan ating sakit na kailangan airborne yan na kailangan protektan tayo pa rin ng kakatamong sarili. Kami nga doang Jason, kami makamas ngayon. Yala naman siguro manaching kaya kami ang gapota kanili kayo. Wapin. Okay, so bayo tayo po formal libuklat yung kakatamong topic na confirm mag-break tamo pa siguro baka kaya pa magbalik tamo dara-diretso ng kakatamong pisasabyan kayong kakatamong topic yan beg. So mag-break tamo pa mo po, ali kayo mama ko. At kaya beda kayo uling iting programang Makiramdam at Magparamdam. Confer. Laiko, love ka. Makisan metong tamo, king kapag masosyan king October 9, ning banuang kasulungsungan. Ing 28 ng Domingo, ning karaniwan a panawon. Iti, mi talagaya antimong Indigenous Peoples Sunday, antimurin ing Extreme Poverty Day. Manibat inyang banwang 1978, iting kapag masosyan, banwa-banwayang magaganap, balang kadwa ng Domingo ning Oktubre, king pamanimuna ning Catholic Bishops Conference of the Philippines. Iti, metong yang kapanyawsan para karing sabla, patungkol king kabilyanda ring indigenous people, adeng kai, makakalingwan at matatanggap king kakatamong lipunan. Sa pantala, lalo na rin kapatadtamong at tsuking kakaluluan, at etala kakalingwang iyabe karing kakatamong panalangin. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayabeyeng magmasusi king Indigenous Peoples Sunday at Extreme Poverty Day. King Pangadi, King Rosa. Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Kaya pa rin po, Live King Studio.
Yung na akong co-host, si Comfer at yung kakatamong guest, Brother Jeff at saka Brother Jason. Comfer. Owa, kalupanahan po ng sinabi ko nanding keng introduction, Marvin, na yung katamang topic ngayon, very interesting niya sigurado, lalo na kareng devotees na yung katamang malaindu, uling pisabyan tamong ngayon, yung tungkol keng Our Lady of the Holy Rosary of the Lanaval, ne? Yung totoo ako medyo, I think, ko familiar ka rin, mas familiar ko ketang Lanaval de Manila. Itang kwento na balo tayo, kasi well-published ya. Uling mika coronation ya, etc. We know na kaya mika makalitang fiesta king Manila because nitang gera, dering laban ka rin Dutch, nanuno ka rin, minyang butamo, nyama kanyang then mika mika title yung kaya katamang Our Lady of the Holy Rosary as Our Lady of the Holy Rosary de la Naval de Manila, ne? At kaibat mika detang tradition da pa kanita king Manila ngani yung balita mo nga balo nanula rening kaya katamang pagmasusyan keniking at adwala pa yayami ito, ne? Mabino ga Pilipinas yata ikata at lula mo ring celebration ng Lanaval at denga doa sila pa kaya katamo keniking Pampanga. So ngayon pong gatpanapo nila rin kaya katampi sabjan at discuss do rin kaya katamo nga do resource person. So nanuya yung kaya katamong pagmasusyan Lanaval keniking Pampanga. Ninuing muna Angeles o Bacolor? Muna ning Angeles. Muna ning Angeles. Actually, minuna yung Bacolod. Muna yung Bacolod. Mas muna yung celebrate. Pero uling letter A ka muna ng Angeles. Saka muna lang mag-fiesta po. Sige po. Yung pong kapiyasan King Angeles, yung pong Lanaval celebration, rooted dyan pa rin po King Devotion King Lanaval de Manila. Pero, siyempre, babalikan tala mo rin po din. Ito pong King Lepanto. So, ilila po makakawani rin history na yun. Pero kini po King Angeles kasi, may kumpisaya po yung devotion. Dalade po rin founders na ning Balen, ang po ning city. Dito ng Hel Pantaleon de Miranda, ang po Doña Rosalia de Jesus. Na in pagkabalumi, they were Dominican trained. UST la po ang pang Colegio de Santa Isabel Megaral. At taula rin po Bacolod. Anyapin po dela day ing karelang devotion kay ni King Angeles. Anya pong ilan namang mitatag King Balen ng Angeles manibat King Barrio Colyat ng San Catalan. So talagang makatulong niya yung kwento na ng Balen ng Angeles, yung kulyat, makatulong niya ka Opo, rin. may sugulong-sugulong la po. Mitong-itong ilay lang at lo. Oh, wow, yung founder devotee niya ng Birhen Lanaval. Walking Bacolor, makanar niya may gumpising. Dakal la teorya po bali yung mumuna pero ita pong kay di ba po makadikit siya pa mo rin po talaga King Lanaval de Manila ring devotion karen pa rin po talaga yung may gumpising ganaganang devotion King Birhen Lanaval pero kening Bacolod yung sasabihan da pong kay dahil po kano ring kay Kapampangan la po rin kaya Bera Kenggera so balam de lare po keni atin pong sasabihan da local celebration niya. Atin din pong sasabi na ini po daramdaman kaya kanyang kabandaragul ko na ating kanun time na peg-celebrate King Manila ing kay Lanaval de Manila so gewada de la King Bacolor na third Sunday pero yung peka akma po talaga is yung panahong kay po 1785 mika measles outbreak po King Balen Bacolod siguro pati po ka rin neighboring towns kinalat siya po. Ngayon po, King Birhen Lanaval po may nalangin. Kanya po kanyang 1786 peg-celebran de po yung mumunan diling fiesta na ng Birhen Lanaval keti Bacolor na penimuna na pong Don Manuel Tubil yung dating kura paroko na po ng Bacolod at Vicar Foreign na po ng Pampanga. At imahin po, many bata niya naman po kang Don Manuel po. Manuel Tubil. Isipan ko kung fair, itang kukwento ng Brother Jason ganakakya mo itang, ako balo nang related yan itang kantang Okaka kasi ating part ka rin Betis at Bacolod sakop ng Manila. So tinakaya connection nita kasi uling Lanaval de Manila yung penibata mo naman pala ng King Bacolor pota
Baya naman uling sabi natin yung Vicar Foreign, buri sabihan makasakta talaga king Manila during those time na yun. Oo. So actually nga manuan ng ketang measles Outbreak ne balamot yung kwento tamo ita na may measles outbreak talaga balamot ang pandemic tamo ngayon kasulukuyan na adaralanan ne so siguro pasalamat la ren tao ba ako lor pamanimuna ng Father Tubil. Manuel Tubil niya siguro tayo may gumpisa. So ining debosyon na ini keng Birhen Lanabal kete king Pampanga talagang may nalumpakan niya pamuring ketang King Manila na ita pamuring talaga yung penibatanan ng debosyon. Opo, manda. Kapli na may gumpisa King Angeles? Mag-start siya po yung kapiyasan Kenny 1830. Uling pong may clearing niya po Don Angel Pantaleon de Miranda, founder niya po ng Angeles. May clearing la po anyang 1796. At during that time, yung pidaladalada pong image, potang mag-clearing la king area, potang karas na ning Suisilim, mag-procession la po atin la pong darlang image na ning Our Lady of the Holy Rosary. Yung mani muna po ka rin ng asawa ni Doña Rosalia. So during the time na maging parokyaya po, the next year na magka-fiesta ay lagyo din Santo Rosario yung parokya. Yung devotion po yung Birhen Santo Rosario, mag-fiesta October 10, which means itang October 10 na ita, second Sunday of October. Yeah, it's not October 7 na itang talagang well-known October 7 fiesta na ng Holy Rosary. But it's specifically Lanaval. Based makatukiya po yung piyesta ng Lanaval de Manila. Ay nyapin po kapag mag-piyesta ng Angeles, makayag ng kami po yung Manila. Wapin, the will of the founder na iyag na niya po. Second Sunday yaran ni kaya kayo ne. Opo. In theory ni po, during that time, huling taga-Bacolod Dano Matay Doña Rosalia, nakipamiyesta king Manila during the October time. Ay ating lang pang separate fiesta aparte kaya ng October second Sunday of October gawa de po November ni king Bacolod ne huling mumunta lang ang Manila rin tao Bacolod but during that time na mag-founding settlement kaya ni Don Angel nagnaniya po huling alina lang makapunta king Manila at datang kaya ng minalakaran kaya ni king Pulyat kanita during the clearing work kasamak meron ang magobrada papa-experience na naman karela nung namakana nung mag-fiestang Nabal. Na without going to Intramuros na mag-attend ka rin. Uling alalang chance din ng alawang kayabe the King Angeles na munta King Intramuros to celebrate the festivities there. Wapin, inking Bacolor pala, third Sunday of November. Third Sunday of November yan po. Dahil mangutang po tungkol kanita. Apin po itang ako yan kong Brother Jeff na banta pong reng deboto na taga Bacolod or sasabihan da po kaya kami atin lang bale Manila ring mga kwalta kasi kaya balwan naman po ring tao Bacolod niya minunang panong talaga mga kwalta. Sasabihan datin lang naman bale po king Intramuros or king Manila niya mag-celebrate la pa mo pong October 2nd Sunday king Manila at linipat depin pong November 3rd Sunday in Kemba Bacolor bantang eya po maging conflict king celebration king Lanabal de Manila. Oh, pero kalaot na ni Marvin from second Saturday of October to third Sunday of November. Siguro tinya mo naman party ka rin na balo mo na kailangan medyo idayudeng bagyay itang celebration uling migtauya pa Manila kay ba't magtao niya na naman king Bacolor isipan kaya mo balo mo naman ding usong yan niya kare ngaliwang miyayaliwang barangay king Pampanga kakitala ding aliwado ala fiesta tinangaw sa fiestang patron ng pampiestang pupula napin siguro tinya namang relation nita nya linaw ding medyo marayuya yung kapiestan king Lanabal de Manila at king Pulyat ang popaying king Bacolor ne istulapin naman detang teorya sasabihan na rin kaya katamong guess ngayon Bengi. Inisipan ko mo karetang ketang pangadalanan dakal na retang maging highlight na retang King Bacolor itang measles outbreak manuan mo na maging dalan niya itaban kanita mas lumalam in devotion dating Lanabal at thinking Angeles naman itang potang mag-clearing lan karin niya lulunto itang maging devotion da naman king Lanabal at
as the history goes, nanula po kaya mo naman detang highlight na maging party na ban kanita mas lalo pang lumalaming devotion da rin kaya katamong kalay ko king Birhen de la Naval. King pong Bacolor, nanula pa po rin highlight. Dakalya meging bungay kaya ing celebration na ning Birhen la Naval king Bacolod. May atong niya naman kening atinyang uyat ing parol na ning San Fernando king kay king Bacolor. Huling metong yang kay po yan, makarecord naman po na kanyang minunang panahon reng taga Malawot po king Pisamban, potang mumuli laking parokya, magdalala retang Balamo Lantern. So, yung gewara po, through the years, siguro po, uling kay po mimisip lang pasanting doring lantern da, dinokorasyonan do po, hanggang may kaya po, balamiras nekim parol makanita po. Nya doing San Fernando naman po acknowledge niya po ita na atin niya pong uyat ing karelang parol kings Bacolor. Tapos po ketang 1856 pig celebran de pong makaragulan ning fiestang La Naval de Bacolor. Balamo po pabubong de po yung pong pipaglimbunan. Oh. Banta pong maproteksyonan yung Birhen po ta pong magprosesyon yan. Yan kaya po kasi mumuran ng November Anti muna po rin kaya po rin karelang devotos. Banta po ta pong simbala po siguro or kay ela po mikayan pali or uran po. Mga kuwatala kasi taga Bacolor ang po taga Angeles niya ikwade nga kabubungin dalanan ng prosesyon. Imaginean kayo na itang pwede da naman bubunganan itang karo pero pabubong da talaga yung bukong dalana na amazing. Buri kita at akakit may ka rin nung makanano de talagang didinan importansya at lugod ding talagang devotion da para king Birhen de la Naval ning Bacolor na po. Tapos dagdag ko pa po atin lang awsa na dulce prenda tinape yung in-offer the king Birhen. Dulce is gatas Gatas po. Gatas. Bala mo sa Nicolas Bredia po pero atin yung kundul king kilub. Oh. Tapos sasabihan da po itang design na nitang Dolce Prenda. Iba siya po ket ang karetang design na ning malana ning Birhen. Nung akit siya po bala makabukol ya po itang kay bala pipatong lang sa Nicolas tapos makabukol yung libuta. Duling uli na po nitang kundol. Hanggang ngayon siya pa itang Dulce Atin Prenda. pong makagawa ring pamilyang Palma po pero niya po makanta kakay po. Eda niya po makaimbalo ring kay nakan po siguro ito. Kailangan Sanay natakman tayo ito Well, alitang isipan ko sana ibalik dyan mo naman itang kain niya kasi kaya kami may uso na yung balang barangay pag mag-fiesta huling natin niya atin ng group kaya naging Santa Ana na nung rin magluto lang tinape kalupad daretang sa Nicolas sama nun mo. Sana ibalik din kasi meto nga naman ka rin magpasulong king devotion at ban kanita talaga mapataduling balutan naman din Kapampangan mahilig tamo kayong pamangan so basta yung pamangan may correlate siya kayong katang religion bala mo talaga talaga mapatnud na Oo. So akakit tayo itang parol. Abanggit mo itang parol nandun nakanano yung may connect kitang king Birhen yung ginamit ng pambubungi tayo itang prosesyon. Ali po. Then eventually po maging dekorasyon na lang naman po karen pibabalera retang lampara po. So initially kanyang prosesyon magagamit ditang parolareta? Opo. Wuling pong kay po rin kayang taga Malauta lugar. Wuling kanyang panahon po ngayon madalumdum pa po. Wala lang pa po rin street lights. Sila pong gagamitan da po reta. Potang kay ba't dami kipag nobena, ila pong pekasulura kindalan. Wala mo imbes na flashlight kung pero lingala pang flashlight siguro. Opo. Wapin. Baka atin niya pong recorded niya po yan pero alaki po talagang picture up to nung makananulay tsura retang amanwandang lantern na ning Birhen la Naval po. Angeles. Angeles naman po. Nanularetang maging highlight na after na nitang clearing. Yung highlights po king fiestang Naval, yapin po itang ni-revive niya po itang anti-Balam Crusada na po ng Birhen kasi kanya pong ikaming kayanakan, anak-anak pa talagang mga lati kami, the whole year round, ating kami po metong vicaryang house nanda or itang kayang kabiyahera na itang dudurot ka rin sakop na ni parokya. The whole year, magaganap ito. Karing kami may turong pamagrosaryo Karing kami mababiyasa.
Anya yung kaya kaming aim talaga po, ni-revive niya yung krosadang ini, pinitang ituro lang magrosaryo ding anak. Mag-start ka karetang anak. And kabang magkrosadang makanyan, etapin tuturo nila tungkol ng importansya ng rosaryo, the 15 promises of the rosary, na ilang naging highlight ng krosadang milabas, at talaga ding anak ila talagang buriming mabiyasa. Ating kami rin rosary making. Tuturo nilang gawang rosaryo kasi burimi na yung parokya being Holy Rosary Parish, maging yung rosary making and rosary sharing parish. Pot ang ating may pamangutang karimpiesta, mga ilang atang rosaryong pamiyeno ng tama niya, Holy Rosary. So ating mag-donate keni, ating gagawa mo rin, ila mismo, kami mag-provide ka rin materials, tuturo nila rin anak. And it's been running for 10 years. Actually, kasalukuyan at kaya ako laki sipin ko magbalot na lang sobri. Yeah? Sobri na, ating kayong sample kaya. Sobri na sabihan na, magrosaryo tamo po, Aldoldo. Tabat kitang kilub makanyan, ulitan niya mo, Inglesan niya mo, ating yung prayer guide na yung rosary, ating yung prayer guide kay batitang king kilub, yapit ang mismo rosaryo. So, rin po, mabless na king sangini, at dingaliwa naman siguro bukas na uling nakalapureng pamya rosaryo. Ila po ring ma-distribute karening sisimba. Yes, naman ganaga medinan pero ita po promote niya po talaga yung pamangading rosaryo. Uling syempre iya po talaga hindi po siya tama. Bala mo tataglusyate ang inumpisa na ng founder ng Angeles niya kasi yung gewa na kanta tanga man maglinis la tapos mag-rosaryo la kaya rida pinromote ding rosary mo naman karin. Yan mo rin po yung inspirasyon ng kiyang krusado, uling bala mo, babalikan na laretang dilinis na niyang clearing lapuking kagubatan na ni Kulyat niya. Nya ing birhen, bubuat ya, aliya makatrak, aliya makakaro. So bubod de po rin kalalakihan at ating makiyabe mo naman mapila na babae. Pero ita po yung maging inspirasyon po. Tangakakit ng lilibuting birhen ka rin areas na sakop na. Bala makakakit niya naman ito ng Hilapoy ni Rosario. Ila mismo rin papasyal ka rin sakop na ni parokya. Curious ko mo, itang image sa Chungenik ng Angeles, yapin mo naman yung may gamit anyang maglinis la ring founders na ning Angeles? Ang sabi da po, atin po ka nung mas malating image kanito. Ako walo nung confirmed din pero yung sabyanda, yapin itang image king PRI Hospital. Na bandida po ring Lim family, na yung roots da ka ring Henson mo naman. So mga kaya mo po ito more than one tabletop image siya po. So ating kami pong ita, pa po talaga general knowledge kaya kami. Pero banggit kaya nga nila, so nakal na po ni Kabalo. Iya pong ikit ng Sir Nick Luge ita, na atin niya kanong ikit image na ni Santo Rosario kay Metong Hospital, kay King Angeles. Ayang kinopya na gawa na mo na Santo Rosario na. At may donate siyang metong image Kenny, dotong iya, Kenny King ang Museo ng Angeles, but siya kang Sir Nick Luge nung makanano. So we believe na ita mo rin talaga itang darlatary doon ng hell during that time. Marvin. Well, para ka na ako, metong yung masanting pamikatago na nini. Akakitala retang nung ing debosyon, ing historia na ning lugar at nung makananong may palaganap talaga kaya na ing debosyon tamo king lanabal. Isipan garing compare na kasi ketang sinabi ng Kong Jeff na balang pala community pantry naman yung datang na ating mag-donate gamit para king karing pa mga wadang rosaryo at deni mo rin di lang apapamiyeda metong nga naman siguro masanting highlight ita na nung ka rin nung ika metong ka talagang deboto. Metong yung channeling pisang banpin naman ban kanita. Share may nung nanong atin mo at may yabi ka rin ang pamagpalaganap ka rin kaya katamong devotion ng Santo Rosario. At burika mo namang i-highlight ita kasi yan yung panahon na ini uling kenta ng technology makalugta na karetang ira na nung ka rin kaya nakan minsan may bababad ka rin yung makanining devotion. Masanting na rin gagawan na rin king Kulyat, King Angeles, na nung ka rin deboring mapatnud itang devotion. Kasi pag tinok nang nala, then tutuking generation kasi niya makakaintindihan nung naning
kwento na talaga ning lugar itself, bakit may giyang King Matuang Pisamban may biyaya ang titulong Holy Rosary ne. Confer palagay mo. Wow. Tsaka akong kaya ko naman 18th century niya mag-start na rin eh. Kami 1786 siya po. 17 Angeles. Halos makantaya naman. Pero may putot niya through the years, tuloy-tuloy. For example, King Bacolor, aliwaman ining kanilang patron San Guillermo San yung patron Guillermo po, pero may tuloy-tuloy. Devotion na talaga rin tao, ng Kapampangan, kening King Birhen. Kaya tapin pong nobena ng San Guillermo, itang obispo po kanita King Manila niyang pisasabihan niya po yan, makasulat ka rin. O di ba, yung patron nyo yung kaya na San Guillermo. At yan po rin maging patron ng Birhen Lanabal. Debosyon niya yung Birhen Lanabal at siya po ketang old kaitay nobenaryo na po ng San Guillermo. O na yung aliwaya po talaga kayong debosyon ni King Birhen talaga pong milalablab. Pag sinabi niya pong Birhen yan, bala mo talagang automatic rin tawi lang pong lumapit. Sabi rin, makaimata mong Kapampangan Yes. Kami naman po ating mengot ang ba't Lanaval kayo, wala namang dagat dyan. Sabi ni, ang element niya kasi tubig. Pag nagpuprosesyon kami, umuulan. Burigay itong theory nga ito. Wow, tali, meto yung kutang ko yan. Kaya ting nabalala namang dagat ka rin lugar rin yun. Tati lang Lanabal. Tama. So talaga palang many batan niya King Lanabal de Manila. Tapos delataya mo kiniking Pampanga. At saka take pride na po talaga rin Kapampangan na ila. Abela kitang gera nga ito. Niya siguro po talagang burira talaga yung debosyon. Miras siya Kenny. Wow, Ako po isipan ko pwede tayo pong iyalin tulad King Kai, Birhen de los Remedios po yan. Kanyang Bishop Cesar Maria Guerrero, uli nga niya po talagang debosyon King Birhen de los Remedios, King Malate, uli nga karagulanan. Yan niya, balang pekikwana na pong adala niya naman po kening Kai, kening Pampanga. Yung ginamit na. Balang makantaya naman po nga kakit King Birhen Lanabal. Siguro po kanita Father Manuel Tubil at niya po talagang special devotion mo naman King Birhen Lanabal de Manila. Niya talagang dela niya naman po Kenny at pelaganap niya po Ken katang probinsya or Ken dagdag ko mo po kita sinabi ng Jason na i-compare niya King Birhen de los Remedios Kaya ako po kung personal belief na before ya talaga may promoting devotion ng Birhen de los Remedios King Pampanga. Yung talagang nabal yung devotion na rin Kapampangan. Uling mumunta lapin King Manila, Lanabal de Manila kay ba't bala mo yung Birhen de los Remedios atin niyang panlalawigan atin niyang King Norte, atin niyang King Sur. So rin devoto King Norte na ng Pampanga atin lang Angeles. At dingat yun naman King South na ng Pampanga atin lang Bacolod. So bala mo po makanit. Atin Coronada yatin ni King Manila. So makantaya po itang analogy na. Wapin. Kumbaga, linapit de po ka rin Kapampangan ng debosyon. Eda na po kailangan munta kayong Manila. Wapin. Dela de kaya katao. Nilapit de pin kaya katao mo. Nilapit de ka rin Kapampangan. Kasi agpangkeng makasulat, anya ka nung magumpisaya ing debosyon King Birhen de Manila, ding tao maglakad lang makatapak papunta King Intramuros every second Sunday of October. May walaya mo ito niya may gumpisa na yung prosesyon. Siguro may sakit nobitis de makatapak mo rin. So yan nalamig tapak. Pero yung mumuna big uli yata yung milyar, yan yung kaibat ng tanggera. Detang may kilaban mismo, makatapak lang miglakad, birang kapasalamatan kay Birhen. So maging makanta yung tradisyon da. So, talahi papatiren titles ng Birhen. Nung wari, papalto tamo muna talagang malalaming kaya katamong devotion kay Birhen regardless no na ano yapan title. At dening devotion na rin na may gumpisa devotion kay Malaindu, ilan mo naman ding may bungkal para karening bayong devotion pa na may ganap kalupa napin kay Birhen de los Remedios. Dagdagan kayo kita sinabi yung Brother Ferne. Nung ika talaga Marian devotee ka, regardless of the title, balo mo i-Maria yan. Wow. So whether it's Manila, Bacolod, Angeles, Fatima, Guadalupe, nung nanuya pa, sung Marian image siya, Marian title ya, devoto ka. Uling devotion mo, tsaka yung Maria, it's not in the title. Yapin. Actually, rening miyayaliwang titulo naman na may biya siguro kang
Mama Mary na binyeta mong titulo in-honor tamo para kaya. Yapin detaret ang miyayaliwa tamong paralan ng makanano tamong kaya kita ning kaya katamong lugod at pakamal na ning Birhen Maria kaya katamo ni King Lanabal malino yung malino ito king Remedios malino yung malino ito at sabi napin ko Brother Jeff ne karetang miyayaliwang titulo nga reta akakita mo itang lugod na ning meto nga Indo ka rin kayang anak at nung makanano nakatamong sinese ning Birhen alimu keng kaya katamong biya kasal pandayanan nung ka rin muna man karetang istorya na nung pa rin may buo yung kasal pantayanan tamo kung fair. Oh, Marvin, mag-break ta pa siguro na para ka rin mapila na pag-anaka. Wow. May overtime ta naman yan. Isto kapin very interesting. Yeah, kasi para ka na ako, kalupa naping sinabi ng Brother Jeff ali ko makataka aware ka rin titulo nga rin at nung lalawin tala, very interesting po talaga yung topic. Tama niya, nung nga papansinan mo, manahimik ko. Itak marireveal lang ka na ako rin ang mga kanining istorya. So mag-break tamo pa mo po pagkaramdaman tala po rin mapila na pag-anaka at kung kakatamo pong pamagbalik. Then comments and question at Remanal Be, dinantana na pong maya pa oras. Kayo po mama ko, lingiting programang Makiramdam at Magparamdam. Confer. Like ko, love ka. Pakibaluan taya ing titulo ning Nuan a Virgen Maria a Nuestra Señora del Pilar. Makabili ing fiesta na balang adosya ing Oktubri. Agpangking alamat ing debosyon king Nuestra Señora de Asyas Amaragul migmulaya inyang mabyeya pa i Maria. I Santiago ay apostol ning Ginu mintaya Espanya at penaral ni kalpantayanan ka rin, dapat mi kadimutyamong tagumpe. Ikwa ng Messi ralub, mapagalyang makasandal king meto nga asyas o pilar. Babalaka na sanang wakasan ning obra na, dapat biglayang linto babo ning asyas i Maria mismo, sasabing eya dapat mababalisa at tunepin memungaya ingkeyang obra. Kaniti me kilala ing pilar, anong nuya linto i Maria. Kalupa na sanang Santiago Apostol, karing mga bayat tamong daralanan, lalo na ngening panahon ning pandemya, manakit tamong kasaupan at kasngawan king Nuan a Virgen Maria. Nuestra Señora del Pilar, ipanalangin mo kami. Ing radyo ning Arkidiocesis ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya beyeng magmasusi king piyesta ning Nuestra Señora del Pilar, king A12 ning Oktubre. Ing radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makyabe king kapag masosyana ng aldo ng kebayitan ng kekatang kapatad, Reverend Father Sotero Yutok Jr., kaniting kawalo ng aldo ng bulanan ng Oktubre. Inipuin kayong talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arsobispo na po ng San Fernando, Pampanga. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ba ko pa rin po, yung kanang co-host, ikong fair at yung kakatamong guest nga ning Bengi, Brother Jeff at saka Brother Jason. Kala rin kakatamong Facebook viewers at din kakatamong Facebook comment. Din kakatamong Facebook viewers na Kong Joe Pagyo, 3GMP Rental and Plastic Wares, Jefferson Abion, Bandoy Lopez, Victoria Rabulan Almario, Perlita Lazona Apasaw, Doc Bernadette David Aguilar, Nico Bognot Venus, Yango P. Vanesha, Lorena Enrique, Noel Verances, Kemada, Nico Bognot Benson, Jelu Ayala, Chris Rose Rivera Cala, Emmanuel Recafrente, kaklasiko po, Rash Amantilo,
Richmond, Batak, Ibelo, John Mark Espino. Confer, ating ka nga babasang comment, Ken? Kulaya kakit. Okay. Rin kaya katamong Facebook comment. Brother Ramil Bungay, Maya Poras, Kuya Jeffrey Cabala, Buwan at Brother Jason Kiambao Galura. Yan, Ramil Bungay. Didinan ako pong Maya Poras. At Kong Ray Pangan Garcia, Pakiabe po ken kakayong panalangin, lalo na po Capre, Percy. Yan. At din kakatamong regular listeners, Pampanga Provincial Jail Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, DSF Building, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilla, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas and Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Yan. At syempre po din kaya katamong aliwa pa pong paganaka. Antimurin po karing mapilan pong kapabaluan or advertisement, pwede pong isend keng kaya katamong radyo keng email asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisa mag-donate keng kaya katamong radyo, pwede pong ipadala via GCash account number 0905-319-4871 at makilag yung Joseph Mary Bakay. Kari naman pong bisang diretso karing bangko, BPI at video accounts, ring account names and numbers, maka-flash la po king screen at makabili la po king description ng Facebook Live karing Manalbe Online. At para naman po karing makiramdam king radyo, damdaman tala po ring account names and numbers karing plugs tamo po. Dakal pong salamat at ipamalita tayo karing aliwa pang tao atin tamong radyo at makasawag king kakatamong biyak kasal pantayanan ban kanita lalo la pang dakal din katamong kakaluguran. Burita lang Marvin, burita lang pasalamatan mo naman ditang mag-donate keng kakatamong radio station. Maraguling sawag da keng kakatamong gagawan evangelization through media. Yes. At kanita pong mag-donate pa, ngani pa mo po pasalamat na kami po kaya kayo. Okay, Confer. Akakit tayo po ng image na ning Birhen Lanabal ning Bacolor at siya po kening arap tamong yun. Ayos sana atin yan naman paling Birhen Lanabal ning Angeles. No? atin yan katang gulot ng Jeff. Ne? Ating netong abasa ko mong kutang or concern siguro. Ne? At kitang ing regalia na kasi ng Birhen talagang nakasanting lakwas na yung Lanabal. Ne? Bala mo gintuyakan pa lalong itang ganun. At yung ali ba mag-question la o ba't kano paka-santing-santing tayo ining imalan na susulod na ning Birhen. Nano mo yung kaya kayong reflection kaniti? Jeff and... Ingkay po kasi, sabi ing Birhen pwede ming ausan Indu, pwede mering ausan Reyna. Pero kaya kami kasi yung Lanabal kasi talagang matuturing yung rain. Po. And in the expression na itang papakita mong regalia na, it's not just the physical glory. It's just a manifestation of the spiritual glory na Mary na itang talagang mas lagya. And she's really the woman arrayed in gold in Bible niya po. So talagang ini talaga yung papakita, the woman arrayed in gold. That's biblical. Yapi ni Maria ita. At then in Bibiyata mo, it's an expression of their devotion, then devotos king Birhen Lanabal. Anya makanini lang burideng gagaya kaning Birhen. Kasi kaila rin, talagang offering la rin, na kaya pasalamat la kitang garasyan tinggap da rin aliwa. Manibat po king malan, karing alahas, king rosaryo, po pangalwa ng gamit, manibat la po ka rin devotos. Sabi nung halos Kong Jeff. Pero retang ganagan tatal nando or milalagay king Birhen natin langan pong buring sabihan reta. Nalakabuda isip dang ay di nan tayang makanini. Di nan tayang makanining bling-bling. Alina naman po kasi like sa kwento ko po nandin kang Brother Fer po. And nung ringaliwa, bakit makitadwaya setro tatal na ning Birhen? Kasi po yung atsuking gamat na apin po yung setro na ni